o mel tha nula mel tha le zeideu pakhathi pasala than fu lo awangin ani turang ani phalowa khopui nula ni ma se ahoi sang tak tak theilo atopa topa pasal dang nein ati fu ta phiana a pasal chuan choi sang zelin chen na ngai lo ram a fan puita ani ton mangrama March ni som kumsang khat zakwale panga adin Chelsea hi London khopui club dom tak ni rengma se kumsang ka zago somnga le pali somnga le panga first division and champion ba league no moi choi lawa hun rei tak anom nuwa kumsang ni le pathuma anton thardi chuan ton mangrama a thopui ta del mai mana chuan kumsang ka zare som sari le pasaria sak Athletic Stadium Stamford Bridge kumsang ni le pali khan Goose Mears le Joseph Mears te kuta om pum pluma chuti an kuta om nu chuan Athletic Stadium ringot atana man ai chuan ti in football stadium atan an buat saya abul night club lar tak Fulham chu lua turin asoma ma se Craven Cottage lua tu Fulham hian anlo nartak siawangin Goose Mears chuan Stamford Bridge be chana football club din ve mai chu aril ruk ta zoka a club thar mingatan chuan Kenston FC emo Stamford Bridge FC emo London FC ti te chu nolin Chelsea FC chu kumsang ka zakwale panga March ni som khan adin ta ani Chelsea achuai hunrei lo te a professional in ziak lutin kumsang ka zakwale panga atangin second division an khela kumni nuwa first division na ain langkai ani kumsang ka zakwa somnga le pali somnga le panga a chuan club thang duang berte zinga mi ni in first division champion an ni thei hiala phur taka malam pan zelin league no moi choi chho zelin be sei ma se anin be sei na chu atham rala London club duom le thang duang tak chu club van tlang tak pakhat mai ani chhole ta a no moi choi tur aya first division a andin mun so nge tura an be fat ni la atam achang phei chuan lo chamin division niam zo ka te an khel le lop ani ton thar di chutianga din le tluk forma kal ram club then khatin champion an tumlaya in hamtan tumchang nei thin Chelsea duom na chuan chuailam apana chu khopui nula mel thatak chuan chullam apan mek lain kumsang ni le pathum khan mangai tu thar atong ta aton thar di Russian billionaire Roman Abramovich chuan ama leinan hian pound maktadoi za somli zet aseng ngala aduom na le mel that na ta chu toi thar le tumin atan anei awilo a coach to mai Jose Mourinho alalut ngala a hlo zata abuailova chu Chelsea in hamtan tuma beichang nei thin club chu sang taka thopui tur chuan player thalei angai ti ashria a player thar leinan hian pound maktadoi za amang ngal pop bok chuai mek Chelsea chu tuai tharina oma kumsang nei le pali sang nei le panga season a ro pui takin Premier League an champion a malaman panzela sang ni le paruka champion chun zomin sang ni le som pangale sang ni le som pasariate no moi an choi le tapok ani mangai nadik Chelsea siam lian tu Russian pahusa hian club nei tu thren khat anglo takin football a mangaya sumle paya a mangai aya na sa in Chelsea result le no moi lama thanem angai ti amu thei chuan Chelsea chu van sanga a thlo tira a aya sang thok zel tura theina sang tak nei chungin season thar an machondon blue stand be sei nei san angam om Chelsea supporter te season thataka panga no moi na Stamford Bridge zo ngei turin du sakna kan hlan a cheu